Okay, asante.
Niliweza kutayarisha mambo mengi lakini nitasema machache. Ariko nateguye ibintu byinshi ndibuze kuvuga bike muri byo. Representante gare Dr. Jonathan aliweza na Pastor Sylvia baliweza kusema tunapofika hapa tubasalimu. Abandi batigeze bagera hano bavuze ngo nitugera hano tubahe intashyo. Abana basalimia sana. Barabasuhuje cyane. Hivi nitaweza kuwaonyesha kiongozi wa Kipe ataweza kufika hapa. Tuze kubereka umuyobozi wa Amena. Baraniita Kambale Mbamwirindi. Wanyita Kambale Mbamwirindi. Kambale Mbamwirindi. Kambale Mbamwirindi. Niko na mpenzi wangu. Ariko mfite umukunzi. Niko na mpenzi wangu. Tunampenda Mungu sana. Tukunda Imana cyane. Na tumeamua kumtumikia pamoja na watoto wetu. Twahisemo kuyikorera hamwe n'abana bacu. Sisi ni timu ya watu 40. Twebwe turi timu y'abantu 48. Alafu jinsi mnavyotuona hapa, uko mutureba hano, tuko nusu ya timu na timu nyingine ndio inahudumia kanisa. Turi igice cya timu, iyi timu yasigaye ikora mu rusengero. Na mimi nina watoto 7. Naje mfite abana 7. Kabela. Kati ya hao watoto 7 nilifika na watoto 2. Kandi muri abo bana 7 hasha abana 2. Wanaweza kufika pia. Amena. Basi Mungu amenijalia neema pia. Imana yajiri ubuntu kandi kuwazaa watoto wengi. Kubyara abana wengi. Hao mnaowaona ababona bose. Nimeanza kuwafundisha muziki. Natangiye kubigisha umuziki tangu 2015. Kuva 2015. Wala. Basi kikundi hili limeanza 2015. Kikundi cyatangiye muri 2015. Naweza kuhesabu miaka ambayo. Natekereza mwabara imyaka bamaze. Hivi tunashukuru Mungu sana kwa sababu ametutia nguvu. Ubu turashima Imana ko Imana yadushizemo imbaraga. Unaona ekipe ni ya vijana. Unaona ekipe ni y'abasore. Ni kwamba ukiona huyu amemaliza miaka karibu 8. Ukubona amaze nk'imyaka 8. Maana yake anataka tumika na iko na. Nukuvuga yatangiye gukora ari mutoya. Hivi mungeona foto zao mubonye amafoto yabo abasore. Walianza tumika na wako na miaka 8. Batangiye gukora afite imyaka 8 9. Hivi nashukuru Mungu sana. Ndashima Imana. Amenitia nguvu. Ko yashizemo imbaraga. Amenitia pia nguvu wale vijana. Kandi yakomeje bari abasore. Tunaendelea kusimama imara. Dukomeje guhagarara twebwe. Tuna imani kwamba ninyi pia mtaendelea kutuombea. Dufite kwizera ko namwe muzakomeza kudusengera. Tuendelee kuwa na nguvu. Kugira ngo dukomeze tugire imbaraga. Na siku ya leo tunakuwa na baraka
baraka kubwa kandi sana. umunsi wa none dufite umugisha ukomeye, Sababu sisi tuko katika kanisa ndogo sana. kubera ko twebwe turi mu rusengero rutoya cyane, Lakini Mungu ametupatia neema ariko Imana yaduhaye ubuntu pamoja na muziki. hamwe n'umuziki. Kanisa letu limekuwa kubwa. Urusengero rwacu rwabaye runini. Ndio. Nuko Hivi tunashukuru Mungu sana pia kwa sababu shima Imana tumekwisha kuanza kufika sasa katika nchi ya kigeni. kubera ko twatangiye umuziki no mu gihugu cy'abashitsi. Hii Cy'abaturanyi. ya kwanza Uru ni urugendo rwacu rwa mbere kutoka katika Kongo. bituruka muri Kongo. Hivi ninyi mtabaki katika roho zetu Ubu mwebwe muzaguma mu mitima yacu kwa sababu mlitukubali. kubera ko mwatwakiriye. Kabisa neema ya Mungu iwe juu yenu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Mungu awabariki sana. Amena. Naweza kusoma tu vitabu viwili peke yake Turi buze gusoma ibitabo bibiri gusa. ndani ya kitabu ya Marko. Turasoma mu gitabo cya Marko. Na Marko mlango wake ni wa 7 mstari ule ni wa 21 na Injili ya Mathayo 5 na mstari ule wa 28. Na Mathayo igice cya 5 umurongo wa 28. Vile vitu tu vile ndio yenye tunataka. Ibyo bintu gusa nibyo Mwenye amewahi kuwapata atasoma asababu ya somo. agibuze guhaguruka agasoma cyane. Marko chaka ni makumyabiri aravuga ngo kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana. Matayo igice cya 5:28 aratubwira ngo 28 aratubwira ngo njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Asante. Hapa tumewahi kusoma maneno mengi, Twigeze gusoma aya magambo, lakini tunapenda tuweze tukakamate maneno karibu 6. Tutaweza kuisema kwa muda mchache. turashaka gufate amagambo agera muri 6 turayavuga mu gihe gito. Ni neno inayosema shika maneno 6 komeza amagambo 6 ili ukubaliwe na Mungu, kugira ngo wakirwe n'Imana. Amena. Amen. Hiyo ndio teme yetu. Uwo ni wo mutwe w'amagambo wacu. Inasema shika maneno 6 komeza amagambo 6 ili ukubaliwe na Mungu. kugira ngo wakirwe n'Imana. Katika maneno haya Muri aya magambo ambayo tumewahi kuyasoma, muri aya magambo twigeze gusoma, na kuna kuwa yale ambayo imewahi kuangamiza kanisa, hari nayi amwe muri yo yigeze arimbura itorero, na vile unaweza kuona katika kwaya, nk'uko mwabibona no muri korali, unaweza kuona hata na katika mashemasi, ukayibona no mu bakuru b'urusengero, unakuja kuona na maneno yingine inaharibika kupitia viongozi wanavyoishi katika kanisa. ugasanga bimwe birangiritse bitewe n'uburyo abayobozi babaye mu rusengero. Ariko tutakimbia mbio turi buze kwihuta ikiwa kama somo yetu inasema niba inyigisho yacu ivuga shika maneno 6 ili uweze kukubaliwe na Mungu. amagambo 6 kugira ngo wakirwe n'Imana. Ukiweza kuyashika na uhakika utaweza kuishi, utaweza kuwa Mkristo wa kweli. Nuyakomeza mu by'ukuri uzaba Umukristo w'ukuri. Inatuambia hivi, Biratubwira neno la kwanza ijambo rya mbere ni utakaso wa moyo. ni ukwezwa kw'Imana. Haleluya. Amen. Vingine vyote Ibindi byose unavyovifanya, ibindi byose ukora, moyo wako ikikuwa safi, umutima wawe ni wera, utakuwa Mkristo uzaba uri anayekubaliwa na Mungu. Umukristo wamewe n'Imana. Haleluya. Amen. Utakuwa Mkristo Uzaba uri anayekubaliwa na Umukristo wemewe n'Imana. sababu kama mtu anafanya sana, Kubera ko niba uri umuntu ukora icyaha, roho yake sasa ni ile ambayo inayompatia project. umutima we n'umuhereza icyerekezo. Moyo wako kiweza kukwambia Umutima wawe ushobora kukubwira bakia hapa, usiende kule kufanya sana, ntugiye gukora icyaha, na hutaweza ntabwo ushobora kuba wajya. moyo wako kama inakwambia Umutima wawe nukubwira usiibe, ntiwibe, ni mkono itaiba kweli, umutima ukuboko kuri buze kwiba, mu by'ukuri vinawezekana, birashoboka, haviwezekana. ntabwo bishoboka. Moyo wako kiweza kukwambia Umutima wawe ntushobora kukubwira usimpige mtu, ntukubite umuntu, acha piga mtu. reka gukubita umuntu. Wewe mkono yako ndakamata fimbo utapiga mtu, Mu by'ukuri ukuboko kwawe kuzafata
bidashoboka. Tutakamata neno la pili sababu ijambo rya kabiri kubera ko saa zina hazituruhusu. Neno la pili ni utakaso wa macho. Ijambo rya kabiri ni ukwezwa kwa maso. Tumewahi kusikia ya kwamba yule yote wese anayeweza kuona mke ushobora kuba yareba umugore wundi munakamu atakuwa amewahi kufanya dhambi. Akamurarikira abamaze gukora icyaha. Niliweza kuona katika kitabu cha Qur'ani. Niteze kureba mu gitabo cya Qur'ani. Qur'ani yeye inasema mume na nani na mke. Ndavuga umugore. Haleluya. Amen. Lakini vitabu yetu inasema mwanaume. Yapo na mwanamke nawe iko vile. Ariko igitabo cyacu cya Bibiliya kiravuga umugabo kandi n'umugore nawe ameze. Lakini Qur'ani inasema Qur'ani iravuga. Qur'ani inataja mume na mke. Qur'ani ivuga umugore n'umugabo. Lakini sasa hapa inasema juu ya mwanaume. Ariko hano muri Bibiliya haravuga unaweza kama mwanamke hawezi kutamani. Munatekereza ko umugore we atashobora kuba yagira. Na mwanamke pia naye anaweza kutamani. Umugore nawe ashobora kuba yarari. Tutakamata neno la tatu. Turafata ijambo rya gatatu. Ni utakaso wa masemi. Nukwezwa kw'imvugo kwa magambo. Ukisoma katika kitabu ya Injili ya Mathayo. Twasomye mu gitabo cya Mathayo 12. Igice cya 12. Mstari ule wa 36. Umurongo wa 36. Kufika 37. Kugeza kuri 34. Anasema hivi. Aravuga maneno unayoyasema. Amagambo yose ni ile ambayo itakayoweza kukuhukumu. Ni yandi azagushira. Nani mwingine anaweza kutusomea? Ninde ushobora kuwa hapo Mathayo pale katika kitabu cha Mathayo chapitre 12 verset 36. Aha, tusikilize. Mathayo igice cya 36. Imana iratubwira ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amen. Maneno yote ambayo nayo unayosema kutoka katika kinywa chako. Amagambo yose uvuga aturuka ni ile ambayo itakayoweza kuhukumu. Niyo magambo azagucira urubanza. Haleluya. Amen. Watu wengi katika kanisa. Abantu benshi mu rutorero. Juu ya masemi yao. Kubera magambo yabo. Wanaenda kuyaweka kwa mtu japo hiyo hakuweza kuyafanya. Bajya kuyashira ku muntu kandi ibyo atakwambia neno hapo tukiwaza ya kwamba alikuwa pale. Azakubwira ijambo utekereze ko yari ahari. Lakini anatunga tu. Ariko agahimba. Anatunga maneno ya uongo. Agahimba amagambo y'ibinyoma. Lakini Biblia imewahi kutuambia. Ariko Biblia yatubwira. Maneno yale ambayo yasema. Magambo yose uvuga. Ile ambayo niyo magambo azagushira urubanza. Haleluya. Amen. Tukamate neno la 4. Ufate ijambo rya. Ni utakaso katika mambo ya pesa. Nukwezwa mu buryo bw'amafaranga. Matendo ya Mitume byakozwe n'intumwa. Ukisoma Matendo ya Mitume 5. Usomye byakozwe wa kwanza 11. Igice cya 5 na Malaki 3:8. Kugeza kuri 33. Pale tunakutana juu ya Anania na Safira. Aho tuhasanga inkuru ya Anania. Haleluya. Amen. Juu ya Anania na Safira. Tuhasanga inkuru ya Anania na Safira. Makanisa mengi wamekuwa bamwizi. Amatorero menshi babaye. Mtaweza kunihurumia. Mshobora kuba mhubiri. Jewe ndumubwiriza. Makanisa mengi wamekuwa bamwizi. Amatorero menshi yabaye. Sababu unakuja kuona kubera ko usanga Mungu anakubariki katika mwezi yote mzima. Imana iguhaye umugisha mu kwezi. Lakini wakati unapotoa 1/10 ariko wabutanga kimwe mu 10 unaleta 6 safra. Ukazana 500. Hauko mwizi kweli? Wanagura umujura ko Mungu anakubariki hivi. Imana yaguhaye 10,000. Lakini unashindwa kutoa milfa. Ariko ukananirwa ko watangiye. Lakini wewe ya kwamba ariko kandi uko mwizi mbele ya Mungu. Umujura kandi umujura mbere y'Imana. Kwetu mwe ya 10 na kuaga mingi kushidia sadaka zote. Iwacu kimwe mu 10 iba ari nyinshi kurenza ituro risanzwe. Mchungaji na vile huko nako ni vile. Ese mushumba niko bimeze? Hapana. Hivi sasa ni kusema ukuvuga wale wote ambao tunayowachunga tukiwaza ya kwamba ni Wakristo. Mitima yose turera dutekereza ko ari Abakristo. Na kumbe sasa ni Wakristo. Burya none hapa katika kitabu ya Matendo ya Mitume. Hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tunasikia habari ya Anania na Safira. Inkuru ya Anania na Safira. Mungu akaweza kumwambia. Imana iramubwira. Wewe
ufike pale wakuombee. ugereho maze Na bagusenge shamba yako itaweza kupata kandi kia. umurima wawe uri buze kugurishwa. Haleluya. Amen. Bakisha kuombea Nibamara kugusengera na tena utaweza kupata kia. uri buze kubona umuguzi. Lakini kweli wakati alipofika nyumbani Ariko mu by'ukuri igihe yagerageje waliweza kupata kia. yego babonye umuguzi aragurisha. Sijue ya kwamba waliweza kumpatia kama ni milioni moja. Sinzi niba baramuhaye miliyoni imwe. Lakini wakati walipoweza kufika kwa mchungaji Ariko bageze ku mushumba akaweza kumwambia, aramubwira ati mnajua ya kwamba mwanaume ndio mwenye anakuwa haraka. ati muzi ko abagabo aribo bihuta. Akapima kuambia mwanamke, Abwira umugore hivi hizi pesa kutosha mumwe ya 10. ese aya mafaranga dukuri mu Mwanamke analeta osaka ya mahitaji. azana umufuka wuzuye ibyifuzo. Haleluya. Akaleta saki ya mahitaji. Azana umufuka wuzuye ibyifuzo. Unawaza wetu utakuwa pastor. Ese Bapelekee hizi. umujyanira Wapastori wako na njaa. abapasiteri barashaka Wakaweza kuitika hizi pesa. bari buze gufata aya mafaranga. Masi waliweza kufika mbele ya Noneho wachungaji. bageze imbere y'abashumba. Mchungaji wakati alipoweza kumwambia, Umushumba maze Petro kumureba akaweza kumwambia, Petero aramubwira ni kweli pesa zote zilizoweza kujisha shamba ni hizi. mu by'ukuri ayo mafaranga yose wagurishije umurima. Akaweza kumwambia hivi, Aramusubiza haiko mie mwenye umenidanganya, ati si njyewe wabeshye lakini umedanganya Mungu wako. ahubwo wabeshye Imana yawe. Na pale pale akaanguka chini Ako kanya ahita agwa hasi akafariki. arapfa. Wabijana ndio wanakuwa wenye haraka, Abasore nibo bajya bihutira wakaenda muzika. bakajya Na Biblia haieleze kama walifanyaga mafariji ya wamwizi, kandi Bibiliya ntivuga ko bagiye guhumuriza abajura. lakini mapaseri wakati wanafanyaga na mafariji ya wamwizi. Ariko abapasiteri igihe bakora guhumuriza ko abajura Pole sana. Na ndio maana niliweza kusema niyo mpamvu navuze katika makanisa mu matorero unakuwa wapumbavu wa namna mbili. haba abapfa mu buryo bubiri. Wa kwanza mpumbavu wa kwanza Umupfapfa wa mbere ni mtu ambaye ni umuntu anayeima aliyempatia, ni umuntu wima uwamuhaye, na mtu mwingine kandi undi mupfapfa anaomba aliyemuima. asaba wa undi yibye. Sijue ya kwamba pale tumesikilizana. Sinzi niba utwumvikanye. Asema vinakuwa namna gani? Mwenye amesikia. Byagenze bite ninde wumvise? Wa mbere ni uwe Anaima aliyefanya nini? ni uwima Aha, Uwamuhaye. uwa kabiri Usaba uwo ni yimye. uhereza haleluya. uwo yibye. Mnaweza kama umu hawako. Muratekereza ko muno Katika makanisa mengi wanakuwa. matorero menshi baba Wakati bari anapokuwa na hitaji, igihe abafite anakuwa icyifuzo kusema Mungu nibariki. avuga ati Imana mumugisha, Lakini Mungu akisha ariko Imana kubariki. yamara kumumugisha Sasa wanaleta sasa ndegea. Wakisha kuleta tena kitunge ya kuweza kutoa bazana moja. igitunga cyo gushiramo Anaanza tena kuficha agatangira kandi kama guhisha. ni mili fulani. Niba ari igihumbi Karitie yote anafika nyaka Mungu ana nafasi hii. imibare yose igateranya Kwenda kushanjeni chetu. kujya gushanja bakamureza Na sisi wenyewe ataweza kutoa moja. kujya kuvunjisha avuga ati niba nibuze gutanga Na ndio maana ile nataka kuambia. kandi nicyo ikindi ngiye Akose hapa Kisenyi. wenda hano Wale Gisenyi watu hawakuwa mu makanisa. abo bantu ntibaba mu matorero, Lakini kwetu ariko wanakuwa. iwacu baba Mungu anakupatia Imana ikaguha kuliko sasa na umupatia. aho kugira ngo nawe Lakini uhereze unafanya nini? ugakora iki Wewe tena unamuima. ukongera Haleluya. Ukisha kugonjwa, wamara kurwara labda wangeweza kukupeleka Kigali kama wa Faisal kama ni Kigali wapi. kuri wa Faisal Wangeweza kukata milioni ngapi? bakava bakubwira Lakini sasa Mungu akisha kukuponya. Imana yamara kugukiza Lakini sasa nasema uweze tu kushukuru Mungu. maze ukavuga ati ntushobora no kujya gushima Tena Imana. mahitaji ya kuyarasa. Noneho ibyifuzo byuzuye umufuka nanone bikongera bikagaruka. Sasa wakati ungegonjwa, None mu gihe wakati warwara ulikuwa mgonjwa, igihe warurembye ile mahitaji yako ibyo byifuzo byawe ilikuwa ikikupeleka kule kuetisha. byari byarakujyanye. Pole sana. Somo yetu inaisha dakika asamani zinaisha. Iminota yacu irashize. Neno kingine Ijambo rindi ni utakaso katika unafiki. ni ukwezwa. Je, unafiki siwe kama unafiki ni nini? Uburyarya. Ukisoma kitabu ya Wakorinto Nusoma. Wakorinto sura 6 na mstari wa 12
wa 16 inasema watu wengi wamekuwa manafiki. Wakorinto aravuga ati abantu benshi babaye Na ile tena haiko tena kubapagani. kandi n'ibyo ntabwo Lakini sasa Wakristo Abakristo bita ko ari Abakristo kuta sasa wanakuwa manafiki. Unaweza kuwaza ya kwamba mko mnatembea pamoja. ushobora gutekereza ko muri murajyanirana mu Na rugendo hata na wengine wameingia katika kanisa. n'abandi binjiye mu Na watu wanavizia kitu fulani. kandi hari ikintu Kama hakipate ugiye atakibonye anarudia nyuma. akisubira Lakini kumbe imani yake haiko. burya kwizera Yeye angeweza kufika ndani ya kanisa. waje kugera mu rusengero atekereza Ataweza kukopesha. ninde uhure mu Ataweza kwamba president ataweza kumsaidia. atekereza ko perezida ashobora Lakini sasa kisha kuikosa. ariko amaze kubibura Lakini sasa naenda. akahita yigendera Sasa naingia katika kanisa. nono Na akinjira mu kumbe sasa ni itorero unafiki. ari Ingine neno la mwisho linasema ijambo rya nyuma ni juu ya riravuga utakaso wa mikono. ni ukwezwa Yana nasoma kw'ibiganza katika kitabu cha nabii Isaya. so biboneka muri Yesaya Sura 53 igice cya 53 mstari wa kwanza umurongo wayo wa kufika 5 pale nakwambia je utakaso wa mikono. Haleluya. Takasa mikono yako. ezi ibiganza byawe Kitu unavyonawa mikono yako. ubwo Uitakase. Hata na wengine wameingia katika kanisa. abantu benshi binjiye mu itorero burya ibiganza byabo bisa nabi Haleluya. Amen. Na kumbe sasa ni warosi. burya ari abarozi Wanaingia katika kanisa lakini sasa kumbe mikono yake inafanya nini? binjira mu itorero Na kandi mikono yao sasa inaharibika. ibiganza byabo bikora ikiganza byabo biranduye Ujiangalie na mimi nijiangalie. wirebe kandi nanjye nirebe Tumewahi kusikia maneno mengi. twigeze kumva amagambo menshi Tumesikia ya kwamba twumvise yuko Mkristo wa kweli usudi Mungu aweze kukubali. umukristo wo kugira ngo Imana imwemere Ukuwe na utakaso wa macho. ugomba kugira kwezwa Ese kweli macho yako ese amaso yawe arajijwe kweli macho yako imeokolewa? ese amaso yawe yarakijijwe Kama macho yako imeokolewa, niba amaso yawe yarakijijwe katika mambo yote tena kwa mazuri. ndatekereza ibintu byose Wakati unapoona mwenzako mu gihe wareba mugenzi unamuona ya wawe kwamba haiko mtu, ukamureba ko atari ndipo sasa uokolewe. ugomba gukizwa Na neno hili ni juu ya moyo yako. ijambo ni umutima Haleluya. wawe Tuliweza sikia juu ya moyo yako. twigeze kumva kubw'umutima Moyo wawe ni source ya mabaya yote. umutima ni isoko Kama y'ibintu unakuwa byose Mkristo niba uri na umukristo moyo yako hakuna kitu chochote, wawe nta kintu na kimwe na Mungu kirimo ataweza kukubali. Imana nayo Haleluya. izakwakira amen Na ikiwa kama unakuwa na mahitaji ya namna niba gani, ufite ibyifuzo Mungu akisha kuona ndani ya moyo yako hakuna problem. kwitegereza umutima ugasanga nta kibazo kirimo Kile ambacho unachokiomba icyo usaba cyose na Mungu ataweza kukubali. Imana iraguhereza Haleluya. amen Kama uko na hitaji ya niba kitu, ufite icyifuzo kama uko mgonjwa Mungu atakuponya. niba uri umurwayi Imana iragukiza Ukihitaji pesa ataweza washaka kukupatia. amafaranga Imana Haleluya. iraguha amen Ukihitaji gari Mungu ataweza kukupatia. icyo ushaka cyose Sawa, Imana Mungu ikiguha ndiye tajiri wa kubera ko matajiri. Imana niyo mukire Hata Biblia inasema na Biblia kama iravuga unahitaji watoto utaweza kupata. Kama uko msika na wajibu utaweza ukaolewa. niba uri umukobwa Sawa, Mungu amewahi kuona ya kwamba Imana yari ndani ya roho yako umutima wawe hakuna kila unamfikiri ndani. ugasanga nta Tumewahi kusikia ya muntu kwamba twumvise kandi nanone juu ya utakaso sasa wa masemo. ni ukwezwa kw'amagambo Yale ambayo unayoyasema ibyo uvuga byose ile ambayo itakayoweza kukukatia. nibyo bizagucira urubanza Tuweza kusikia neno twumvise lingine. irindi Ni jambo utakaso sasa juu ya ni pesa. ukwezwa ku mafaranga Inaweza wezekana uko kanisani, birashoboka ko lakini sasa kama uko mwizi. niba uri umujura Haleluya. Tunamalizia hapa. turangirije hano Somo yetu ya kuweza kumaliza. isomo ryacu ryo kurangiza Na mnajua ya kwamba kulikuwa mtu mwenye alikuwa akipenda mbuzi yake. kandi murabizi ko hari umuntu Kondoo yake ilikuwa ni mama. umugore we yakunda Alikuwa analima, anaifunga kumulima kule. yarahingaga akayizirika iyo ku musozi Kisha sasa bamwizi bagasema, maze none abajura baravuga twende kuiba ile mbuzi. tujye kwiba kariya gahene Mbuzi wakati alipofika pale Igihe banaiba. bageze bariba Banakata kichwa. bibaca umutwe Banaipia mko wa hivi. bayishira mu muko Wa hijiko. bayishira mu giko Uwasira mu mutwe.
wakatia ndani kichwa. Wanatia kichwa. Bashiramo Kama wakati alikuwa analima anasema kondoro yangu iko pale. Burije uwo mugore mugihe ahigaga avuga ati namba yanjye iri hariya. Wakati ulipoingia Umaze kwira anaenda kufungura mbuzi yake. agiye kuzitura ihene ye. Anakutana mbuzi lishaenda. Asanga agahene Kumbe babizi burya abajura bamuachia kichwa peke yake. bamusigiye umutwe gusa. Na bapasteri nabo. Kandi abapasteri nabo anaposimama mbele ya watu. mugihe ahagaze imbere y'abantu. Anaona watu wako wanamuona. Abona abantu bamureba. Na kumbe shetani alishababeba zamani. Shetani Na Mungu atubariki.